I richt de seartatí bhí léirmór meisterí fidireacht idir chonal. Ach ag an am céirna Harrómór an don TSOg fólamad idir, agus níor hiagdíní móran faoi fidireacht ar chonal. So hanig cuiidin le chéile agus is míú caiithmuid na sean meisterí a chóir ar an ardon. Sin an túsa bhí an. Agus céad chum ceola bhí soganne líide chóirtas a trí in sa Glantaí, agus bhí na sean ceoltarí an agus in líide chóirtas a sé bhí muid híos an seo in Glan chum ciile agus thuirmuid an scoil hairú i món. Tá achnú a gháil ó neart go neart. Since Cairdeas started, we have tried our best to encourage people to take up playing, right from beginners classes, right through to a mentoring program we have with top players from the tradition. And at classes we'll encourage teachers to tell all the stories that are associated with the tunes so that the younger people are familiar with the players in years gone past who kept this amazing music alive and passed it on. Bhí me sig nar angan na ceáil nuair bhí me sin a dégar a an bhliain seo chaite hána COMAOINE hain go dtí nar angan agus tá sin fear special dúsa ach tá sé deasa ag go maiith ggóil runshhaitana idirí a bhí bhainteach le Cairdeas tá siad ag seint go profisiúnta inis. Sílam gur léiríonn sin an tioncar a bhí ag Cairdeas. No, hoshi Cairdeas na bhFidiléirí hí fís acu, hí plán acu, hí stratéis acu. Agus an sin leanana siad an rud amach a rís I fáilsiú leabhar agus a gceisiú céirneaní. Agus sin go bhfuil de suntasí fa Cairdeas na bhFidiléirí, níl sé an ar waithí le brabas dhéana, tá sé an ar waithí leis glúin na chat. Such good crack, you're with people from all across the country, all across the world sometimes, and you're not just learning about playing the tunes, you're learning about the culture, the origins, and they just inspired us all. And rather far, we Cairdeas ná bheith sinim ceolta deisianta gona ná ar fod na tún. Sílimsa go stíal na gá, stíalínta éagsla agus in stílas far lumsa. Huge congratulations to everybody at Cairdeas na bhFidiléirí on your well-deserved award. Donegal fiddle music, as we all know, is the best fiddle music, so the work that you've done to keep it alive and thriving is so important and brought so much joy to so many people. Thank you for that, and I hope you have a brilliant night. Slán.